Tradicionalno na kraju školske godine završava se sezona treninga škola ritmičke gimnastike sportskog kluba Ritam organizacijom revije Ritam Beogradu. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Revija je održana 14. juna u hali Pinki Zemun, a svoje koreografije prikazalo je 400 devojčica koje treniraju u školi ritmičke gimnastike na punktovima kluba Ritam, čiji je direktor i vlasnik najpoznatija srpska ritmičarka Milena Reljin. U sportskim centrima Pinki, Šumice, Voždovac i Olimp, osnovnim školama Mladost, Jelena Ćetković, Svetozar Marković, 22. oktobar i Drinka Pavlović i na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Letim slobodna, ceo svet je moj, nebo je granica. Kao i dosad, svoje vežbe predstavile su i takmičarke koje su u prolećnom delu takmičarske sezone ostvarile odlične rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. Na evropskom prvenstvu našu zemlju je predstavljala seniorka Milena Milačić, koja je napravila pozitivan rezultatski pomak u odnosu na prethodni period, a u Korbeju, Pariz, na jednom od velikih svetskih turnira ostvarila je odličan rezultat u konkurenciji 31 vežbačice, 13. mesto u višeboju. Pored nje, u reprezentaciji Srbije su uspešno nastupale i Nastasija Gvozdić, Nađa Vlahović, Andrijana Blažić i Jelisaveta Mitrović. Na turniru u Bugarskoj, Nastasija je dobila priznanje Mlada nada. Takođe, na prvenstvima Srbije u višeboju i po rekvizitima ostvareni su odlični rezultati. U A individualnom programu osvojeno je ukupno 9 zlatnih, 17 srebrnih i 7 bronzanih medalja. U B individualnom programu 7 zlatnih, 7 srebrnih i 5 bronzanih medalja. U grupnim vežbama B programa 4 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzana medalja. Na takmičenju u grupnim vežbama C programa učestvovalo je 139 devojčica od ukupno 557 vežbačica. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. Pored revije gimnastičkog kluba Ritam, 20. i 21. juna, takođe u hali Pinki Zemun, održan je tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Prijateljski susret. Turnir je prvenstveno bio namenjen ritmičarkama iz Srbije i regiona s ciljem da se što većem broju devojčica obezbedi kvalitetna međunarodna konkurencija i takmičenje na kojem će se odmeriti sa svojim vršnjakinjama. Na takmičenju je učestvovalo preko 100 ritmičarki. Glavni trener i direktor sportskog kluba Ritam je naša najuspešnija ritmičarka svih vremena, Milena Reljin. Pored toga što je 10 godina tokom 80-ih bila u svetskom vrhu, finalista na olimpijskim igrama 1984. godine Los Angeles 5. mesto i 1988. Seul 9. mesto, učesnica na 5 svetskih prvenstava i finalista po rekvizitima na 4 evropska prvenstva, ima i preko 20 godina trenerskog iskustva. Uz nju u klubu radi još 19 bivših ritmičarki i iskusnih trenera. Poštovani slušalci, evo nas u hali Pinki Zemun na završnoj reviji ritmičke gimnastike i turniru, a sve u organizaciji gimnastičkog kluba Ritam iz Beograda na čelu sa Milenom Reljin, našom najpoznatijom ritmičarkom. Sa nama je Milena. Kako se osjećate danas? Izuzetno lepo i prijetno kada imate priliku da vidite ovoliki broj dece
na terenu ovako slatke, sa frizuricama, u trikojima, sa rekvizitima ritmičke gimnastike, mislim da svima nama koji jesmo u ovom sportu srce zaista puno. Evo, kao što ste rekli, ovo je već 13. po redu tradicionalna redija ritmičke gimnastike, znači nije takmičarskog karaktera. Ovo je kraj školske godine, kraj naše škola ritmike i prilika da devojčice koje se bave ritmičkom gimnastikom u klubovima Ritam i Ritam Pinki prikažu svojim roditeljima, svojim braći, sestrama, bakama, dekama i onima koji ih vole, naravno, i onima koji vole ritmičku gimnastiku, sve ono što su za vreme dok su vredno trenirale naučile u našem klubu. Zahvaljujući naravno pre svega našim divnim trenerima, devojkama koji su izuzetno obučene i zaista su svoju neizmernu ljubav, znanje prenose na naše ritmičarke. Mnogi od ovih devojčica vremenom izrastaju u ozbiljne ritmičarke. To dokazuju i brojne medalje koje ste u prošloj sezoni osvojili. Danas će neke od tih grupa i pokazati svoje umeće sa tih takmičenja. Da, imaćemo naravno priliku da vidimo počeo od ovih najmlađih i najslađih njihove 3 koreografije, znači oko 130 devojčica uzrasta od 4 do 6 godina, a zatim, kao što ste pomenuli, već grupne vežbe naših devojčica koje se već malo ozbiljnije bave, pa sve do oni koji su već i članice reprezentacije Srbije i nastupali su na velikim i značajnim turnirima i takmičenjima. Da pomenem da smo evo u ovom prvom prolećnom delu sezone osvojili oko 60 naše ritmičarke, oko 60 međunarodnih medalja na domaćim takmičenjima, na prvenstvu Srbije, u A individualnom programu naše seniorke su zauzele prvo, drugo i treće mesto i naša takmičarka u kategoriji mladih juniorki je ponela titulu prvakinje Srbije. Zatim 4 devojčice su nastupale u kategoriji juniorski i kadetska u reprezentaciji Srbije na međunarodnim turnirima. U B grupnim vežbama će takođe publika imati prilike da vidi naše devojčice koje su se okupile medaljama na prvenstvu Srbije i naravno oko 139 devojčica naših klubova je nastupalo C programu koji okuplja najveći broj takmičarki u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije. Mislim da imamo čime da se pohvalimo i da će zaista publika imati prilike da uživa. Moram pitam, kad ste pomenuli Gimnastički savez Srbije, kako je stanje tamo? Da li imate finansijskih problema i da kako zaborite se? Znate kako, mi imamo određeni budžet, zaista se maksimalno krećemo u okviru budžeta koji dobijemo od Ministarstva omladine i sporta i imamo zaista njihovu podršku, moram da kažem i mi kao klub, naravno pogotovo organizacije međunarodnog našeg turnira koji je ove godine bio održan u aprilu mesecu koji je u kalendaru Međunarodne gimnastičke federacije, tako da imamo podršku i od ministarstva i od gradskog sekretarijata za sport i omladinu, ali naravno to nikad nije dovoljno. Zaista imamo, rekla bih, pomak na međunarodnoj sceni zahvaljujući mogućnosti da naše devojčice treniraju u sali Zavoda za sport na Košarnjaku, što nam je naravno omogućeno preko Ministarstva omladine i sporta i preko samog Zavoda za sport. To je stvarno divno i mnogo je doprinelo poboljšanju rezultata na međunarodnoj sceni. Ali ono čemu mi težimo, gimnastika u Beogradu i ritmička i sportska, to jeste ipak specijalizovana sala, jer mi imamo talentovanu decu, zaista sjajnu decu, ali danas kada govorimo o vrhunskom rezultatu, a mi nismo ni malo manje ambiciozni od drugih sportova i ne mislimo da naša deca nisu dovoljno talentovana, već naprotiv, ali ono što nas koči to je mogućnost treniranja 6 do 8 sati, posebna sala, znači 24 sata samo za naš sport i naravno tim ljudi oko ritmičarki koji bi doprineo njihovom rezultatu. To je onako kako se radi naravno u svetu i tome težimo, daleko smo, ali nismo pesimisti i mislim da ne smemo ni da budemo jer upravo ova deca na parteru nam daju energiju i snagu i ne dozvoljavaju da budemo pesimisti, već optimisti. Jeste, ako ništa drugo, evo ja ću iskoristiti priliku da apelujem gradske vlasti Beograda i Zemuna da bar srede halu Pinki. Ovde vidim dosta devojčica koje vole, zaista vole ritmičku gimnastiku, što čini mi se negdje ne odgovara slici u medijima. Čini mi se da ritmička gimnastika nije baš propraćena medijski. Kako to komentarišete? Da, mislim ja stvarno moram da se zahvalim nekim medijima koji stvarno svaki put isprate naše manifestacije, pogotovo naše kluba, ali ima još manifestacija, pogotovo i takmičenje koje organizuje stručni odbor za ritmičku gimnastiku Gimnastičkog saveza Srbije, zatim i drugi klubovi, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije. Možemo se pohvaliti sad sa 25 klubova u savezu i velikim brojem devojčica. Mislim da mediji tu nekako možda malo i greže. Naravno, ono što je interesantno i ono što je atraktivno i ono što je senzacionalno, to je uvek nešto što je mnogo interesantnije za medije, ali mislim da mediji mogu malo i da povedu računa i da ipak kroje i neki ukus svih oni koji to gledaju ili čitaju naš sport
sport, gimnastika koja je jedan bazični sport, jedan divan sport za devojčice koji, bez obzira da li one postale vrhunske ritmičarke ili postale vrhunski doktori, arhitekte, pravnici, će imati ogroman pozitivan uticaj na njih kao ličnosti. Fizički, u današnje vreme, zbog rada na kompjuterima, smo svesni da su deca sve manje pokreću i bave fizičkom aktivnošću, ali opet ona druga strana, to je ta psihološka, mentalna stabilnost, sve ono što sport čini uopšte za ljude je nešto što je neizmerno i mislim da zaista ova lepota, sve ono što jeste lepo i pozitivno zaslužuje da bude mnogo više u medijima. Ja se vama zahvaljujem što pratite sve naše akcije. Tu smo mi, tu su kolege iz SOS televizije, to je Rap Srbija. Prošle godine su tu bili, čini mi se, B92 i Studio B i ja očekujem da će oni da se pojave. Ali evo ja imam jedan predlog. Pošto se dosta priča o tome, neki mediji recimo mogu da promovišu Ivanu Španović, neki Jaspera Kolašivca, a mi ćemo da uzmemo Milenu Relji da bude zaštitno lice Radija Lepo. Hvala vam puno. Hvala i vama i želim vam srećnu narednu sportsku sezonu. Hvala, da, očekuje nas letnje pripreme, pa onda onaj jesenji deo i nadam se da ćemo se družiti i da će vaši slušalci biti obavešteni o svim našim akcijama i nadamo se naravno uspesima naših ritmičara. Svakako. Hvala još jednom. Hvala i vama. Burning brighter than the sun. Oh, a million voices. Ritmička gimnastika, pojedinačni ili timski sport, kombinuje klasičnu gimnastiku, balet i ples. Dakle, spoj je umetnosti i sporta. U ovom sportu takmiče se samo žene. Vežbe se izvode sa rekvizitima, vijača, lopta, obruč, traka i čunjevi, uz muziku. Ritmička gimnastika razvija gracioznost i muzikalnost, spretnost i okretnost, kreativnost i maštovitost, pravilno držanje tela, motoričke sposobnosti i ritmičnost pokreta. Te nije čudo što mnoge devojčice žele da se bave ritmičkom gimnastikom, makoliko da su uslovi treniranja ovog sporta trenutno otežavajući i makoliko da mediji ne prate ovaj sport na odgovarajući način. I zato iz sportskog kluba Ritam apeluju da se što veći broj devojčica uključi u trenažni proces, što je preduslov i za kvalitetnu selekciju i postizanje vrhunskih rezultata. Da je lepota i magija ritmičke gimnastike veoma jaka i da ostaje za ceo život dokazale su sadašnje i bivše ritmičarke koje već godinama oduševljavaju publiku svojim grupnim i individualnim nastupima. A mi im želimo mnogo sreće i uspeha u narednim takmičenjima.